Minisiteri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse by'agateganyo bimwe mu bihano icyo gihugu cyari cyarafatiye Uburusiya mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro biteganyijwe bizahuza Donald Trump na Vladimir Putin bizabe mu mwuka mwiza nta nkomyi. Ni mu gihe kandi abimukira 27 bapfuye nyuma y'uko amato abirindutse mu mazi ubwo yageragezaga kwambuka inyanja ya Mediterane avuye muri Libya yerekeza mu Butaliyani. Naho umugore wa Donald Trump, Melania Trump, yandikiye umuhungu wa Joe Biden wahoze ayobora icyo gihugu, Hunter Biden, amumenyesha ko ashobora kumujyana mu nkiko mu gihe cyose atavuguruza amagambo asebanya yamuvuzeho. Njye muri kumvanirwa Ndorimana Alexis, mbahaye ikaze. Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse by'agateganyo bimwe mu bihano icyo gihugu cyari cyarafatiye Uburusiya mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro biteganyijwe bizahuza Donald Trump na Vladimir Putin bizabe mu mwuka mwiza nta nkomyi. Ku wa 13 Kanama nibwo ibiro bishinzwe igenzura ry'ibihano by'ubukungu muri Minisiteri y'Imari OFAC byatanze uruhushya rw'igihe gito rwemerera kwinjiza ibikorwa bimwe by'ubucuruzi byari byarakumiriwe kubera ibihano byiswe ibihano ku bikorwa bibi by'Uburusiya ku rwego mpuzamahanga n'ibyiswe amategeko y'ibihano bijyanye na Ukraine n'Uburusiya. Uku gukomorerwa ni kureba gufungura cyangwa kurekura umutungo uwo ari wo wose w'Uburusiya wafatiriwe, bikaba bizashyirwa mu bikorwa kugeza ku ya 20 Kanama kandi bigakora gusa ku bikorwa by'ubucuruzi bikenewe mu gutegura inama y'amateka izahuza Trump na Putin muri Alaska. Ni mu gihe kandi abimukira nibura 27 bapfuye nyuma y'uko amato abirindutse mu mazi ubwo yageragezaga kwambuka inyanja ya Mediterane avuye muri Libya yerekeza mu Butaliyani. Abantu bagera kuri 60 barokotse batabawe bakurwa mu nyanja hafi y'ikirwa cya Lampedusa mu gihe abandi bakomeje gushakishwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR rivuga ko kugeza ubu muri uyu mwaka abantu barenga 700 bapfuye bagerageza kwambuka Mediterane yo hagati. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yihanganishije byimazeyo abo byabayeho. Umuvugizi wa UNHCR yavuze ko hari agahinda kenshi kubera ibyabaye. Flavio Di Giacomo, umuvugizi w'umuryango mpuzamahanga wa ONU, yavuze ko abantu barenga 90 aribo bari muri aya mato mbere y'uko abirinduka. Umugore w'umunyasomaliya wari uri muri bumwe muri ayo mato yabwiye ikinyamakuru La Repubblica gisohoka buri munsi cy'i Roma ibyamubayeho biteye ubwoba by'ukuntu yabuze umwana we w'uruhinja w'umukobwa w'umwaka umwe hamwe n'umugabo we. Yakomeje agira ati, mu buryo butunguranye hadutse akaduruvayo, sinongeye kubabona ukundi. Umwana wanjye w'umukobwa yancitse, bombi nababuze. Icyatumye ayo mato abirinduka ntikiramenyekana.